Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Unaem ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Walter, anak, ayan nga'y tay kunak nga igatang ko iti buryas. Awanan na nanang. Inggatang ko ni ti kabarbaro at touchscreen a cellphone ka. Anya, cellphone manang. Kastalatibyan makiuswak mo Ay, anyan, cellphone manang. Kauin nagpintas to ba ito'y cellphone ko akabarbaraw? Gimatang ka iti sidaan na balbaluna. Saan nga rod nanang? Pagplitiklat natda. Kano nagnina mo ngamin to cellphone? Ay, nanang, mabisina kaon. Anyat si daan tayaw? Tinapa, kan kamatay nga dabugong na. Ayos! Ha? Hintay mga nain! Ayos day taas si daan. Break time tayo gaya man, Alma. Kawamat, agkape tayo Ay, una. Ay, ikan naman nga rod iti kape, Alma. Awan na balon ko akapi kahit. Ha? Ay, kawan na. Kukuha mo tumay sa akape. Ay, agyaman nak Ken dumawatak iti tinapay mo Wana, awan parikot. Ayos! Ay, kukwak amin ng tinapay mo, Alma. Mabisi na kahit. Ay, nako. Sige Sige. Kukuha mo din na tinapay ko. Wow! Nagpintasin di ta cellphone mo, Walter. Kabarbaraw, panchaw. Nangina day tawi. Aya, ni, imbagman. Sakit kita amat ni, lalakaan lang ti cellphone ko. Ay na, kaya tagaramat iti kasta, tanalaka madadaal. Dipindi mo ta, ti agaramat. Ay, saan man? Awan serbida kita. Lalakaan da kita cellphone. So ano, kasta ti ko nam. Ni, pangal daw magaya man. Tay manganan. Ay, kaya wala. Intayon. Nandeng, hintay aglansyan. Ala, intay nga roda, intanay. Mabisi na ka. Miss, duwa man arise kang pinapaitan? Okay. Miss, uray siya ka. Kastamat lang ti order ko. Okay. Siyak mate. Duwa ngayon na po, kan dumawatak iti sabaw. Ha? Awan si Dayo, sir? Awan, miss. O sige, urayan nyo biit ti order yun. O sige, Walter. Mangalak-alatan dito isidak. Adumat. Ay, agyaman na ka. Ay, mga lakamat dito si Daka. Dito ni. Ay, win. Ayos. Mangantay nga roda. Anya, kasta tinaramid ni Walter? Ay, una yon, dilagbaeng. Shh! Mangag na ka. Ay, oray man numangag na. Anya ko Naglay ngagpasikat. Ipasikat na dagiti gatgatangan na gamit na. Ngam, di mo't makagatang iti kanan na. Kasi ita, simurot amapan mangan iti restaurant. Ngam, inna po'y hilaang ti inorder na. Ay, wan nga rod ka no. Inna po'y lakan sabaw ti inorder na. Iso siyempre, injaya da nanding kan pancho dagiti si Danda. Tanarigat mo't ang adda si Dada, idinto ta isukat sa bawlaan. Nagpuskol at talaga ti rupa na. Tangiwat mo. Apod naman. Kanayo na gumatang iti gamit na, sana ipasikat. Ngam, di mo't gumatang iti kanan na. Ay, Dunita, sa nga pulong man. Pagplitik. Anya, Alan awan baryak. ikanak iti baintem, tasukatak iti sinsilyo. Awan nga rod. Anya, Alakit din. Yag mong tiba intem, time na ko. Anang, apaya kastoy lati si daan ngay. Ugot mo ti kamutay. ay kadkastala ti biyaga. Awan nga rod maigatang iti karnay, diag sidatan iti ugot ti kamutay. Karne kumamot At dayantin mo nga igatang ko iti karnay. Anyamot tay. Ugot lati kamuti mo ti si daan. Ay, salbag ka. Di ka man nagpili-pilay. Tawan mo't itad maong igatang ko iti karnay. Sigay, mga ka. Ngam no di mo kayat, di san laang. Mangup opisina ka ngagpaisaw. Ngam awan mo't maitad maong igatang ko iti naimas asidam. Day tala pa nagpasikat mo ti agadaw.
Alam mga anak kon. Ano sa kon tiugot ti kamuti? Ni, adda laptop mo Walter. Imbag man? Una, kita nagpintas niya. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Naglaka. 20 kila dayta. Ang nagpintas niya. Kastaya. Lunch break gaya man. Ay. Alma, ada balon mo. Una, nagbalo na. Ay, adon sa hamot ti balon mo ta makipangana langan. Ado ti balon ko asida, ngambasitin na po ikaw. Ingka gumatang itiin na po imaw. Ay, awan mo igatang ko. Sika mat, sa nga pulo laang mo. Awan nga road. Anya, nakagatang ka itisag to 20,000 a laptop mo. Nga mawan igatang mo itiin na paw, yasag sa nga pulo laang. Awan nga road. Ay na, Walter. Una tabuksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ha? Makagatang ka mangagpaiso iti gamit mo. Sa mo ipaspasikat kada kamay. Ngam di ka makagatang iti kanam. Awan nga rod nagbati a kwarta mo. Umuta nga mga rod iti sa gasot mo. Taigatang ko iti kanak. Ay na, Walter. Namin anon nga imutang kakanyak. 20, 50 sa nga gasot. Ngam di ka malagbaya doon. No kwenta ak tinututang mo kanyak kali magasot aminan. Ay, hindi mo matsingsingirinan. Tawan pagbayad ka, oh. Ay, excuse me, Walter. Bayadam ti utang mo kanyak. Agsuswildo ka man. Ilimos mo laka di kanya ka, oh. Ay, sana mabalin. Ipadidak ko iti swildom. Naglaing kang agpasikat. Nga magdadawat ka mo, titi ka lang. Nanding, di mo pampansinan ni Walter Ang mga sumurot ka datang aglans. Wan, Pancho. Okay. Oh, ingkay ka di mga aldawan. Nandeng, Pancho. Wan, ngam, ijay lang turo-turo pare. Mala, intay nga rodan. Ha? Wow! Walter! Ayos nagkatuday tayo in order mo akanam. Mabsog ka iti husto no kasta. Mabisina ka man. Ay na, mabisina ka talaga. Makanday na. Gusto lang kanyak dahito eh. May sangain na po eh. Kan may sa order asi daan. 80 pesos lang. Ay, uray siya ata. Iso lang ti budget ko. Manteng, bayadan man pa dito in order ko. Ay na. Bayadan mo, bayadak tukin ka. Sige, wan. Nagyaman na ka. Nanang, inakaon. Diyak kaya ti maladaw. Isupay nga kiskisay da iti sweldo tiladaw ka. Ay, katun Nay, adamanin ka barbaro a sapatos mo, Walter. Wala nanang. Siyak ti kang inginaan ti sapatos na iti opisina may. Kahit manungay ti pinanggatang mo dita sapatos mo. Ay, basta nangina nanang. Ay, nagbalon ka? Ako mo ilinutoy abalunag. Anya nga iti mailutaw. Awan mo't ginatang mo nga ilutaw. Ay, No agsweldo ka nga main, Walter. Gumatang kan iti sidaan abalbalunang. inggatang ko nga rodan iti sapatos ko. Dayta ti kunakken ka. Tauna ti gumatang ka dagiti nagningin agamit mo. Ngam di ka mat gumatang iti sidaan. Ay na, inaki din tani, maladaw ako. Nay. Kabarbaro dahita sapatos mo Walter. Wala. Kita bagay ko niya. Nagpintasan niya. Kason? Nanginapay dayta. Aya. Daanan ta sapatos mo pare. Gumatang ka iti baraw. Di naklatultuladan. Pasig nagngingina ti gamit ko. Cellphone, laptop, jacket, sapatos, pantalon, t-shirt. Aya? Awa na. Saan da ka maartapan? Tapasig ang nginginaan ti arwata. Mantan, Alma. Ado day ti sidaan. Inak ag-take out. Awan balon ko. Ay, saanan? Ag-share-tan dito balon ko. Kita mo, nagado. Ne, ado mo ti balon niya. Ni, kat si ka ngay, Walter. Adda balon mo? Ay, awan nga rod. Makisira man ti balon niya. Ay, saan Ingkag take out iti kanam. Takanan mi dayto ka ni Alma. Ay, si kan take out Alma. Tag-share kami ka ni Donna iti balon na. Ha? Ha? Awan nga minigatang ko. Uray takabarbaro kan nginginaan mo ta sapatos mo. Ay, awan nga rod.
Iso nga rod nga awan kwartak ita. Ala, Walter, ingkag take out iti kanam. Ngamen, sanda ka nga ikan dito kanan may. Apag isulaang daytoy kada kami. Ha? Yan anay tayon Nagpuskol at talaga ti rupam anya, Walter. Awan babain mo. Amom ka de. Kababain ti aramid mo. Ha? Nagningi na ngagpaiso dagiti gamit mo. Ngam awan igatang mo itik kanam. Kastay na ko Walter. Una ti buksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ngarud pasikat ka mo ta pasikat. Ngam agdadawat ka mo itik kanam. Pancho, ni Walter, umay dito'y ayan ta. Ne. Umay sakit di makilamisaan ka data. Makilamay sa anak man. Pancho, bumuludak man iti sa gasot mo. Sa nga gasot? Ibayad ko iti in-order ko. Anya? Sa gasot lang. Bayadak tumulang. Alma, bumuludak man iti 500 mo. Tapag plitik ko ma. Ay, awang kwartak. Alamot tan Awang nga rod kwartak. Ay, ditakan, agawid akon. Duna, intan! Alma, si kalati mabalin ko apagutangan. Ay, ingkag cash advance Sana siya tirang-rangam, Walter! Anya, awan kwartam, Walter. Inggatang ko iti relok nanang. Ay naanak ka, dumawat ako maiti kwartam, taigatang ko iti bagasta. Awan kwarta ako nanang. Ay, anyan ti ugalay mo, Walter. Pulaws adi ka ng tag iti sweldaw. Nga uray la kumapang kusina. Nga uray la kumaigatang iti bugguang. Igatang ko nga rod iti arwatag. Apasay ngagkakangina. Kiuna. Ay, Walter, nagalas ti ugalay. Kababain kalaang. Ay, naanak ko agbalbaliw kan, takababain kalaang. Una ti gumatang iti taraon mo, sakbay dagiti agkakangin agamit mo. Agkakangin ang agpaiso terwatan, ngam agkirkiraos magtatyan mo. Sa nabali tama eremedyo aklat tamot ti kanag. Diyak kanunungan ti kasta nga ramid mo. Agbalbaliw kan, tanakababain kalaang. Ngapay ngay, kastoy latin na sweldo. Nagbasit. Nagadutin na ikisay Walter! Imabot iti pitugas o tinautang mo kanyak. Iso nga yung pakisay kundi taswil daw. Walter, ada na ornong nga upat agas at anabulod mo kanya. Impakisay ko iti sweldo. Walter! Are, 2,000 tinautang mo kanyak. Iso nga impakisay kun iti sweldam Tadi ka matlang mauray ngagbayad. Saan matang mabalin na libre Hindi pa ilakot in libre mo. Kasi akmay. Awan pa'y natda sweldo. Manipo dita. Sanda ka napautangan, wano ilibre iti makan. Agpapada tayong agsusweldo. Iso agumatang kamot iti taraon mo. Tikayat mo ngamin, ilibrida ka. Kita mo agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Pasikat ka? Ngam agkirkiraos matabuksit mo. Agbaliw kamat nga taitan, Walter. Ulitak man ang timbagakkan ka idi Una ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Pasikat nga mamamagaya migatang mo iti kanam. Agnakam kamat nga taitan, Walter. Saan kan nga umas asidag kada kami, Gaputa, day talag palpalibre ti amom. Kanure pagpalibre, saan tayo nga ilibre? Adamas wildo na, di gumatang iti kanan na. Wana? Iso nga ita, Walter. Aramidam tinakunaken ka ni Alma. Unaam ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Unaem ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.